чогулуп баштады. Азыр Нокен майлысу Сузактан келиштир. Балдар веселе чогулуп калды азыр. Араса иште кылып атат. Бильярдка тартып атышат балдарды. Жакта бильярд бар экен. Bilyardtan da bir turnuir kılıp koş gerek ekan da. Saat bir gol ya. Sal qalış qazandı. Qazarqo'rg'onning jigitlari kelib qoldi bunga. 1992-yilgi ballar cho'qib oladi bugun. Ana ballar içkeri tadı açadı hazır. Buna geldi da 92'ler. Kana. Geri açadı. Duruş. Almaz daha hizmet tabii. Geç kabine ağaç. Dostum, pardon. Apollo. Biz. Ses var mı? Aslanbat'ın jigitleri geldi bana. Aslanbat. Futbollar, kapitan kapanmalar gelip toplar yerine. Futboldu, başlaydı futboldu. Evet, Noken var mı? Kim Noken'de? Kapitan komandalar gelip koyma futboldu. Noken. Voleybol tayyor bo'ldi kapitan komandalar. Rovan 2, Bazarrovan 3'tü, Noken 3 alıp ketkiler. Studiyaga gelsеңер,
5 bala kılaylı. Yok 6 bala kılaylı sucağa. Sucağa kılaylı. Yok sucağa bol özlükle şıkasa da real tarafta öyle. Onda belki tamamladı. Sen böyle uçakta biz böyle de kapat koyduk. Yok hazır. Yok biriyle sakallara getir. Başka ömür birdi. No dost falan. Adına kendine söyle. Sonuncu ipleri getireceğiz. Voleybol başkanlığı oldu. Uzaktan kaçak işi. Evet, Taşkavur'dan var mı çukay çukanlar 100 metre gel. Aksıdan. Koçkarata. Kayıt iskası koyulmuş. 100 metre gel. Sen sakallık olmadan Japon kapta. Sakallık. Ardayımmadan oynar Akçelim benim üstüm Akçelim tuğrumcum var Gerçek çaçaçarım Yaşlıdayım dostum Çürüyor cennet gülüm Bir yerde qancha olamiz Almaz? Qancha vaqt olamiz? Ha? 10 minutdan. Yo'q, neda gol olamiz bekamiz? Naradan tartayın anda.
Алмазы көз қыдырып жүреді қазір. Неде сулар бар екен. Суларды алабыз дағы. Көбөктөрдү коюп коюптур Амирсап кызматта. Амирсап кызмат кандай болду? Аллага шүгүр салым. Зор болду, кыйынчылыктар болбойт чыгылып. Көпчүлүктү башкарыш дагы кыйын. Аркан кошкарат менен келе турган болду. Эмен таап. Сертификат. Аркан табылды. Так, судан bir blok көтөрүп алайын мен да. Hazır bu üçünü vereyim de üç oyuncu var. O püçökkalar saklı, o püçökkalar. Ташкентке путевкамы? Ташкент. Эко. Эко, а? Ошондо 3төн 6 адамга болобу? Жоқ, 2-ден. На 2 человека. А, болду. 2-ден 4 адамга. Аха. Болду. Ишке болмат. Тинч болгула. Кайердин токсун экилери булар, Салам алейкум. Алейкум ассалам. Агайны? Алтын оно, Тамырдегі братан баласын чакырды. Алмаз! Братан чакырды. Ой. Бияка чакырды. Баласын чакырды, а? Братан баласын чакырды дейт го. Гол, басма. Оке, бирликтеги ойнодо кызы жүрүп атыптыр. Oyun болтабы? Ойноп атасыңарбы? Ойноп чыктыңарбы? Ойнап чыктык. Кандай уттаңарбы? Кандай болду? 1-1. 1-1. Болот 1-1. Болот аты. Син жайлап атабыз. Жигиттер, Момбек командасы. Болот аты зор болду. Çok fazla iletişim gerek diyorum. Жигиттер. Az kayır ben kayır çötüm. Oyun. Notem beni. Taşkömür. Nokia men taş kömür çötü. Ravşan men davlat. Zaştada qagıla. Koş. 80 basın bas işle. Bas Ravşan oturbay bas. Top yiyip kaldan. Hayrat. Aa, gibi dünya top yiyip kaldı. Görmen şu aldı. Nokia men taş kömür boşanda. Bir taş kömürken de. Çok diyoruz. Krasın get otur. Hoca aydan. Молодец, Накей. Nokia menen Nakey. Taş kömürün oyuncuları. Kaçak. Kana. Молодец, ему. Кайын oyuncusu ему. Nokia'nın oyuncusu mu bola? Bravo, eğim geldi. Olmaz.
minutdan oyunga al. Direkt Xitoy. Liniyani qarayman, liniya tar ekan. Anan emeni qarayman. Vaqtni top deydi, bu liniyadan qaytdi 4 sekund. 4 ga чейин sanayım, 5 ga чейин qarayman, 5 ga чейин sanayım. Varatarga top deydi, o'ylanib turib qolsa 5 ga чейин sanayım. To'xtataver. An jo'nla qo'y do'st. Tashmayli. To'g'ri, ana liniyalarni o'zi Liniyani qarayman. qarmaganda 5 sekund jo'nla qo'yib, o'ynayveramiz. Jo'nla o'ynayapti. Qanot 7 minutdan 2 tane bo'ladi. O'shalarga qarab. 7 minutdan qarayman. Aja 5 sanab o'yla qo'y. Nasıl o'ynayveramiz. Bo'ldi. 5 turaganda ishqirib berib qo'y. 5 turgandan ishqirib bermay ish tayyorsangiz qara to'xtatib qo'ying. Bo'ldi. Toshko'mirga bizdan salom. Aqsuga bizdan salom. Uchrashib qoldik. Aqsı menen magey. Taşkömür. Qana iki komandaga teng ilgilik qalayız. Qırsiqsiz ötüp ketsin qana oyun. Magey jigitler 100 metrge жүгүргөндөр. 100 metrge hazır. Baygi olur. Taşkentke Kütövkö var ekan ekta. Nereye ketib bor? 2'den 4 adam var kilo taşıyıp menimce. Siz aile kameraga tontayın. Ya Amir sahip çeçildi mi kim derdi kim karmaşın? 3 adamdı şaylap koyayım yerine. Aşağı monday turuş kerelinde tüp düşçü. Duruyor bundan elinde. 100 metrege. Taşkent! Yoldama birinci gelgenin nakey. Ya 3 adamdı koydun mu karmay turganlardı? Ya kameramen bolbay 3 adamdı koyup koygun deyim. Bile hoşunda gerekli de. Nakey jigitler. Az peşenesi var Taşkentke joldama unut olat inşallah. Buyursa. Ya bunlar asılatken bize onlar az bunlarla geledik yani. Hey! 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 Bunlar hey! Vallahi başlayt da. İki ayakta durup koy iki. Anam bayrak duraydı. Ya toktayın. Ya gimiş kırate bir an komanda bitedi. 100 metrege Taşkentke 2 kişilik jollama var. 4 kişilik ha? Ya minyağından beri turu altırdı ya onlar ya. Az bizden öte taz onlar. Başta aldı. Taşkentke jollama çeçilet hazır. Melis. İkinci. Melis ikinci geldi ha. Ya karmağala sıraz ya oşa birinci gelgenler sıraz ya. Ya 3 minaktan durat ya Manas ya. Manas da 3'e. Hazır. Final baştaldı уже. Taşkömür menen Bazar Qorgon 1. Oyun görsüde tartıda. Ortada Kalis Malisu. От своего болбойт так. Топ жерге қойғанда линияға сала бер. 1 2 5 жаңағыны 1 2 деп санатқанда үн шығарып қоя.
İki komandaga teң ийгилик каалап калабыз анда эмесе. Буйрuz. Gele baştaldı gele. Oy bu. Я срочно. Сейчас. Ворот. Чупай. İzleyin. Bak silah kapı koy. Get. Götürme. İbrahim. Ne? Altın da. Bence karatın. Qanday oldu ati? Kommentariy qo'yla, qayerda jurasing ari? Video turamiz, zo'r muddat. Yaxshi. Zo'r da o'zinglar. Sultan jarohat olib bora olmadik da, to'rtavishdan kecha. Qo'ygan. Anglada bolalar, Qo'yda so'zinglar yaxshi. O'ynay turgan bolalar Angliyada deydi. Angliyada juru. Bular cho'ting. Eko. Neyle oynatmayalım? Oyunlu vergülü oyunlu. Alet oyun olarak bile. Noken. Yok ötken yok o. Top gelgen momentde ben niye kaçayım ettim? Gol. Gol.
Енен ойнауға direkt buraya қатысып қой. Çantanın kamine çıkıyor. Ver. Out. Ne oluyor lan? Şu qancha bo'lib qoldi? 3-2. Teng. Balans. 3-2 aka. Balans bo'ldi. Yo'q, birinchisi nima? 2 bo'lsaydi. O 3-chi nima? 2 bo'lsa. Bu yerda aslan. O'ta qattiq o'yin bo'ldi Dazin aka. Qo'l mela turtib qo'ydi hozir yerda. Vartalis geliyor, Vartalis. Final. 30 sekund kaldı. Vartalis çıkıver ya tavakkali. Aralaş oynuyor oldu. Bir gol. Götürme. Hayır, Vartalis. Vartalis geliyorum. Maket To'xtol birinchi место. Toshkomil ikinci место, To'xtol birinchi место. To'xtol komandasini jengişi bilan qutlaymiz. Молодец. Bol son öttüm ama birisi hazır. Kayra kafeye geldik. Anımsab gelgen konukta da kaçtırıyorlar. Futbol oynayıp gelgen ballarda. Dastarxonni qaranglarchi. Okey. Çoğun çangıl koydu. Ortamızda. Sevgili jigitler, oradan alırız. Barınızlar hoş geldiniz deyler. Boltağı?
Mehmonlar keldi o'tishadi. Manas. Qanday yo'ldan? Zo'r bo'ldi, qo'l sinib qoldim, nega qoldi? Zor mu? Qanday yo'ldan? Zo'r bu. Xush kelibsizlar. Xush keldik deganday. Jamoat, Malisin jamoati. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Jiyin qanday yo'ldan jiyin? Ko'ngildagidaymi? Hatto cho'l xolasa. Ödönki dengilde. Bitta sonna. Yaxshi. Allah razı olsun. Nimaga Toshko'mirning jamoati, ha? Bugungi jiyin qanday yo'ldan? Zo'r bu. Ikkinchi mesda qulluq bo'lsin. Ama o'ta kuchli o'yin bo'ldi, ha? Azamat sana. Qanday deysiz? Jana gol mu ochudayım? Aha. Ha, biri girib chiqdilar, ha? O'sha biroq talash masala bo'lib qoldi, ha? Ba, kaptalında turgan ballar görüp turib, görmep turib. O'sha qaratan janla turgan biri gol etdi. Qolgan biri gol etdi. Ko'rmay qolgan o'xshaydi. Negizi ko'ngildagidek o'yin bo'ldi bu. Молодец. Toshko'mirning patriotlari. Nokia jergesine hoş geldiniz değerli komandamızlar. Ağustan. Tak, qayerning jamoati? Qayerning jamoati? To'xtag'ul, ha? Yo, to'xtag'ul birinchi mesda qulluq bo'lsin. Futbolistlar qayerda yuradi? Qayerda yurishadi, ha? Sizlarda o'ynadinglarmi? Siz balet etdinglarmi? Balet etdinglar, молодец. Mıhtı baletçik degan var bu? Bo'ldi. Komandamlar hoş geldiniz beyler. Nokia jamoat bu. Nokia jamoat qanday yo'lda jiyin? Zo'rmi? Mekin olgan üstü altınga tübü var altınga bay olgan. Bugun qancha mesda oldu Nokia jamoat? Jigitlarga bizlar o'rnalamiz. 3-mesda, ha? Nokia 3-mesda Nokia jamoat. Gramata bor bir qilib. Qo'lgurashda bu yoq. Qo'lgurash bo'lagancha bo'ldi. Yem bo'ladi, ha? Oldu Nokia. Jamoat qayerning jamoati? Qayer? Aralam yerdagi. Aral bugungi o'yinda ileshdinglar mesda? Hech narsa yo'q. A bo'l. Просто patriot, el chog'ildi keldinglar, ha? Молодец. Kelmay qo'ygan qancha. Yerga kelish o'zimcha bir yerdik. Azamat. Nokia Aralning jamoati. Jamoat qayerning jamoati? Messi, Nokia'mi? Azamatsan, bugungi o'yinda Messi ilashdi-ku. Qanchanchi? 3-mesda. Bugungi jiyin ko'ngildagidaylarmi? Kılıç var, kılıç. Kılıç qo'dagin. Azamatsan. Jamoat qayerdiki? Komiterning jamoati, ha? Komiterin bugun o'ynayapti biroq, ha? Ha, finalgacha o'ynab chiqib ketdinglar, ha? Azamatsan. Komiterin, Nokia'ning komiterning jamoati. Yo, yigitlar, qayerning jamoati? Messi jamoati, ha? Nokia, Messi jamoat. Bugungi jiyin yaxshilayapti o'zi yigitlar. Ko'ngildagidaymi? Nokia Messi jamoat. Jamoat qayerning jamoati? Asker. Barakeldi jamoat, ha? Barakeldi jamoati bugungi o'yinda ish ko'rsatdinglarmi? Messi bormi? Birinci orunda alıp bak bize. Hozir qo'lgurashdan olasiz, Qo'lgurashdan olasizlar, ha? Bugungi jiyinga negizi yaxshilik oldi-ku. Ko'ngildagidaymi? Azamat aka. Mehmonlarni siylab Mehmondan siylab berdinglar, Messidan. Azamat. Jamoat qayerning jamoati?
Noken ha? Ya özünüz Noken degin. Manas balban oyun qanday oldu bugün? Qalet oldu? Gelen orta koşudu o. Birinci kelatdilar da bu. Toshkentga yo'ldama olish keraklar bo'lmay qoldi. Yo'l tayib ketding o'shayda. Mayli, bo'lib turadi. Negizi jiyin qanday oldi bugun jigitlar? O'ta sonimi? Bo'lgan emas. Ko'ngildagiday bu? Zo'r. Bunday bo'lganmasa tarixda bir bo'lib qoldi bular. Ikkinchisi bu. Ikkinchisi-mi? Bundan keyin qayerda bo'ladi jiyin? Tuzaqda o'ylay, Aqsuda o'ylay. Tuzaqda. Tuzaqda? Молодец, Noken. Nokenning patriot jigitlari. Noken lelinja layli olib qolar o'shanda? Noken. Orqasi to'lib keladi hozircha. Jamoat qayerdiki? Bozor Qo'rg'on. Bozor Qo'rg'on. Bugungi o'yin qanday o'tdi jigitlar? Yaxshi oldu. Yaxshi oldu. Zo'r bo'ldimi? Jiyin qanday o'tdi bugungi jiyin? O'ta son, ha? Baka, Bozor Qo'rg'onning patriot jigitlari bular. Azomatsizlar. Qirg'izning qiran jigitlari deganday. Jigitlar. Jigitlar qanday oldi? Zo'rmi? Jamoat qayerdiki? Qo'chqarata jamoat ekanda bu ya. Qo'chqarata jamoat. Zo'rmi bugungi jiyin qanday oldi? Zo'rmi? Qo'chqarata jamoat. Tak, bu yoq tartib o'shayda moylisi, ha? Aylanib tegiren keldilar mu? Patriot jigitlar go, qiran jigitlar. Az bo'lsa dag'i saz ko'rinib, o'zi bi bo'lib, bosh bo'lib, qosh bo'lib olmaz. Qanday oldi bugungi? Son, o'ta son. Futbol yaxshi o'tkazib oldingmi? Yaxshi. Bosh aylanib qoldi o'xshaydi bugun, ha? Bo'ldi qiyinchi. 2 kun chustitib jurasizlar, bu yerda bunday qilish kerak, bu yerda bunday qilish keraklar deb. Negizi baya javobgarchilikli odamga qiyin-da, baya har kim ko'ngilini qarash kerak bo'lib qoladi. O'shaqlarida biraz qiyinchilik bo'ldi, qanday oldi? Yo'q, Xudoga shukr, yaxshi. Yaxshilar baldar uqdi, qiynavadi. Yo'q, qiynamadi. Hayra yordam berishdi. So'zni so'z qildi-yu, kishni qaysarlanishdi. Yo'q, hayratda. Sol. Har bir so'z zakam bo'ldi bugun. O'ta. Azamatsin. Ama bugün Nerimbek'e şu bir karış kaldı da Toshkentga yo'ldama birle karış kalıb kaldı ama. Videodan gayra gördük bunu için. Keyin Arman'ın aytdı da 1-2 günde neme oldu? Dayardandık ele deyip futbolga deydi. 2 gün qattiq qiyinlab qo'ydim ele, o'shonda aynan deydi. İleş almay qaldım. Toshkentga yo'ldama var ele de. Keyingisine yaxshilab dayardanayam berim. Respublikanskiga xudo xolasa. Oblastga? Xudo xolasa. Ama varatalisti bugün görüyoruz da verdi. Gramat alıp atkanım. Bu oblastda bitta varatalist bizde eken de erkekçe de. 92'lerin içinde oblastda mınakey. Sal kaldı, bir karış kaldı mınakey. Yolda mı? Sen olsa bir yerde futboldu öme kılıp jürdün, rullet jürdün. Buyakta varatalisi, sal. Oydu geldi girip ketdi gollar ha. Bu olsa birge süzülüp çıkıp kete öyle varatalisi özüyle. Buyakta oyuncular Lучший oyuncular da mınaki. Az bolsa dagı saz boldu mınaki. 15 futbol oyuncular, молодец, Allah razı olsun. Öte bir aktivniye kaçış berdiңер amaç. Söz güzelleri ruhsat edinizler. Ay doğru Tilek Mırza, Can Oşundaylı, Ömürbek Mırza'ga söz güzelleri ruhsat edinizler deyle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Ta'ala maqtul bo'lsin. Muhammad alayhi salamlar va salavatlar bo'lsin. Jigitlar xush kelibsizlar. Shu ayvay o'tib to'planib turam, o'tib suyunib turam bir zamoncha. Allah Ta'ala shukr bo'lsin. Shu do'stlarim barina Allah razı olsun. Atayım şu Noken siylab qollarni Alloh saqlasin. Geldiniz, yaxshi geldiniz.
алтындай болған уақытыңарды құрап келдіңіздер. Барыңыздар, Алла разы болсын. Қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі Нокен районына 1992 жылғы Жалал-Абад облысының райондар арасындағы достықты жана ынтымақты, денсаулықты чыңдоо ойынына қош келипсиңер. Hurmatli mehmonlar, hurmatli жалпылы 92 жылы төрөлгөн досторубуз, биринчи оюн зоолукторубузду баштайбыз дагы болсо, ар бир райондон айтор кол күрөш оюн зоолугу башталмакчы. Андыктан катышуучулар болгон болсо, ар бир командадан 2ден жигит келип, жазылуу ат фамилияңыздарды жаздырып койсоңуздар. 2ден жигит келип берсеңиздер. 2ден. Dostlarım, kol güreşke birinci orunda algan balıkta Taşkent'te 2 günlük pütyoka. Nega jigitler oldunuzlar? Sözgam çıkarsa aytırabыз. Kol güreşten birinci orunda algan jigitke 2 günge Taşkent'te pütyoka. Bizden yerde Hüseyin degen dostumuz oturat. Baymuras Holding'de turistik agentlik açkan. Oşol 100 metrge жүгүрүшкө bir pütyoka, kol güreşke bir pütyoka koyup beradi. Mına geçtikler. 100 metre aralıkta жүгүрүү боюнча жеңүүчүгө Taşkent'te 2 günlük pütyoka, жана ошондой эле kol güreşten jеңүүчүгө Taşkent'te 2 günlük pütyoka. Jеңүүчүлөргө акылгай, Taşkent'te акыл берсин. Билиги күчтүү жигиттер, kol güreşten мыкты ойнеген жигиттер болсо 2ден келип беришет. Ар бир командадан 2ден жигит келишет. Калыстар тобу бар. Эч кимди үз тоспойбуз. Оң жағыңызда Нуркендик жигит. Асылбек мырза. Сол жағыңызда Базар Коргон Жахангер мырза. Тура бармашабыз. Эч ким тартпайбыз, ортолукта жылбайбыз. Жеңүүчүгө Taşkent'te pütyoka. Ese Bozor Korgon jigit öttü tugandары. Жахангер мырзалары, бүгүн кечен катчылары, могул жерде кол күрөштө Тилек мырза судьялык кылат тugandары. Эгер ушул жигит эмсе ошол аткарылат. Кимге тартты, эчкимге тартпайт, уткан утулганда ушул жигит жооп берет тugandары. Adamsız. Bozor Korgon. Koldan çağırmayız, koldan üzmeyiz, çıkanaktı жоғары көтөрбөйбүз. Çıkanaktagı stollar üzülбөш керек жигиттер. Кийинки оюнга Улан Манисуудан ана Мырзапар уулу Ырысбек даяр турсун. Жигиттер, çıkanak üzülböş керек. Çıkanak üzülböş керек.
жігіттер келе жатат тек туруп, алар үчүн аяк, алар үчүн улуу. Kaçınca? Allah'lığa, Özbek Mırza Cengi Üçe Doğanları. Ama güç beşir, işte değerli zigitleri. Start degende beri vursan, kökselekçe kayda. Kökselekçe. Bilek, kökselekti tumamaz. Güçlü işke salağı zigitleri. Keyingi oyunda Abduraşid ulu Mayranbek, Aksı rayonunun Nurmanov, Sallorbek, Noken rayonundan dayak dursun. Dayak Turgula, Dayak Rauz. Jetmedi. Videoga tortburcu videoga. Rumina. O samar düşünmeye kalmış. İkinci bölümde ekonomi düşünmeye kalmış. Patriot jigitler. Patriot jigitler gele жатат тек туруп, алар үчүн аяк, алар үчүн улуу. Капитан Salon yenilip gelişler. Dem güç bekliyoruz yiğitler, dem güç bekliyoruz. Dem güç bekliyoruz. Marcos, Hüseyin Mırza, Cemilci. Судьяны қалыс, судья olursa bергende ғана hareket жасайбыз. Екі жағымыздағы екі судья. Azamatsız. Adınızı yazdırıp koymuş. Final уже. Судья голос. Судья голос. Судья var. Судья голос. Bekir Mırza, Bekir, çıkanak yerden üzmeyiz, hareket жасайсыз. Özü negizin çıkanak yerden üzüldü, al bu çekilgen bular. Çıkanak üzmeyiz.
Судьяға başı, судья Нуғауыз. Bazar yolun direktör Bazar Cengiç'e. Aksı Bazar Orhan birinci, ikinci Mesta. Судьяға başlayız. Eskimiz arılaşmayız. Havlusuna kurağız. Kaçıla jigitler, kaçıla. Kaçıla jigitler. Kaçıla, arkadan kurağız. Arkadan kurağız. Birinci, ikinci olan. Eğer судьяға başlayın desenizler kolumuzdan bayram koyarız. Судья Нуғауыз. Kaç, arkadan kurağız. Jigitler, kaç olun sizler. Arkadan kurağız. Kaçıla jigitler. Arkadan kurağız. Oğul Cavuz'da Aksı, sol Cavuz'da Bazar Kırgın. Cengiç'i birinci oyun, Cengiç'i geriye ikinci oyun. Barakelde, Судья Нуғауыз. Айтқан Нуғауыз, судьяға başlayız. Barakelle. Судья Нуғауыз. Gidin, arkadan kurağız. Arkadan kurağız. Ortalıktan alыстayız, jigitler, ortalığa çıkmayız. Çekere çıkağız. Jigitler, çekere çıkılar. Karmaşmaydı, bekler. Karmaşmaydı, kaçkılar. Anam, cımlar çıkıyor. Oturgular, cımlar. Anam var, cımlar. Oturgular, jigitler. Arkadan cevap çözüyor, oturgular. Oğul Cavuz'da Aksı, sol Cavuz'da Bazar Kırgın. Jigitlerge de güç vuruyoruz. Birden, arkan tartıştağı birden bile. Arka tartı oyuncuları her bir kamandadan birden jigit yazmağız. Судья Нуғауыз. Ben судья емес, bu yerda судьялар. Судьялар endi Нуғауыз. Birinci, ikinci oruna anıktayız. Судьялар Нуғауыз. Kaçkılar jigitler, ortalıktan alыстayız. O taqsir bu yerden eşteki görünmüyor, taqsir derakan cevap koyar. Karmağandan aşıkla bulman yok. Özü koygundan aşık bulmadı. Oşonu söylüyoruz ufayacak jigitler. Jigitler söylüyorlar başı öz buldu.
Hurmatlı jigitler, oyunun başçıları. Mayramet Mirza, Bektur Mirza, ekөөңүздөргө 1 minut убакыт беребиz. Судьяны укпаган болсоңуздар, 1-чи орунду жана 3-чү орун алууга беребиз. 1 minut убакыт беребиз. Судьяга баш ийсиңер, баш ийдиңер, баш ийбейсиңер. Ташкентке кетти. Убакытты туура пайдаланабыз. Все. Bekir Mirza, qaramaşpaytыңыздар, Майраме қармашпайтыңыздар. Отырыңдар бары. Отырыңдар. Жалопчылық бұл жақта. Арқарға жылғылар. Орталыққа шықпайыз. Oyuncağımızda Майраме Mirza Ақса. Майраме Mirza жеңүүчү oldu. Ақса. Barakalla. Azamasız. Yengiş kutlu olsun. Her bir komandadan 5'ten jigit arkandan oyuncu жазылабыз көрүңүздөр. Arkan talqalaz emlikliyoruz. Komandalar gelip жазылып koyamızlar. 5'ten jigit arkan talqalaz. Oravayız, belki oravayız. Boşuna ol, alsın. Bende boşun. Benim boşun. Jigitler, Seytamak tartılmakça. Açma jigitler. Açma. Aksı menen Noken. Oң жағымызda Ақсы командасы. Сол жағымызda Noken'in екінші командасы. Жипте қой бер кішіне. Noken еке. Қой бер. Орталықта қара сызық. Ақсы даярбыз ба? Noken еке даярбыз ба? Екі. Үш кетті! Azamazlar. Noken'in ikinci komandası. Başkanlar oyuncusu. Hareket ederiz. Başka bir jengde malisi oldu. Başka bir jeng üçü. Ne oldu? Demir çıkmadı. Hareket жасайыз жігіттер. Ya valla bu kadar bir ya tokta ol ha. Сізге Ерланды қосып бар ма? Алапқа даярбыз ба? Тоқтауға даярбыз ба? Судьяны ұғауыз. 2, 3 кетті ме? Тоқтауға, тоқтауға тартып қойды. Бергеннен hareket жасайыз. Оң жағымызда Noken, сол жағымызда Ташком. Даярбыз ба? Даярбыз ба? 3 кетті! Azamazsızlar. Çok iyi mi? Noken'in ikinci komandası jеңүүчү. Ортолуğa чакыра турган команда. Базар коргон Токтогул ортолуğa чыгабыз. Бля, onu oşadan atmadı da Azamат. Ютуб калмасаңыздар 4-чү орун. Судьяны угабыз. Даярбызбы? Ташкан берин.
To'g'ri qo'yamizmi? 1, 2, 3 ketdi. Azamatsizlar. Toshkentning 3-o'rin bo'ldi. 1-2 o'rindan o'tgan 5 yil. Final 1-2 o'rin. Utgan 1, utilgan 2. Bazaron komandasi. Sol jag'i esa Nokenning ikkinchi komandasi. Bazaron komandasi. Agar jangga bo'lsangizlar 1-o'rin. Jengilib qolsangizlar 2-o'rin. Nokenning ikkinchi komandasi. Jangga bo'lsangizlar 2-o'rin. Salmoq istanglar bu yoqqa salmoqni, ey. Tayyormizmi Bazaron? Nokenning ikkinchi komandasi tayyormizmi? 1, 2, 3 getdilar. Arslanbek birinchi mesda. Nokenning ikkinchi komandasi Bazaronning aparib qo'ydi. To'g'ri yo'qmi? O'rnin olasiz. Siz tamoqlarlar yigitlar, kelingizlar. O'rnin olingizlar. İkinci mesda Noken. Ne demiş? Cidden haber nasıl oynuyor, normal oynuyor, cidden aldığı çıkacak. Bezbergenler için çok hafif. Selamünaleyküm. Şimdi anlayışına ben aklımın bir tutar. Canlı kanunlar olsun. Allah para oynaşlarını sağlık olsun. Ne demiş? Birinciden dilek olsun. Bunca iyi başladığı bir Allah razı olsun. Daima ile ушундай топтерди. Жакып кечелерди, жакшылык кечелерди эле чогулуп жүрө берели. Анан Кудай буйруса, жаз айларында 7 дубанды тособуз. Анан ушул жерде ар бир райондон 92лер отурат. Амир саптардын айткандарын итаат кылып, келип эле акча каражатка такалат бардыгычы. Ошо айткан амир саптар айткан сумма ар бир райондорго бөлүнгөн, ар бир өз информация берет. Ошолорду чогултканга жардам берип коюңуздар, анткени жалгыздараак бак болбойт дейт кыргызда. Баарыбыз биргеликте ошол жердин Жалал Абадтын мыкты экенин, Жалал Абадтын 92лер ынтымактуу экенибизди көрсөтө турган күн келет да Кудай буйруса. Ошол жерге баарыбыз жапа-тырмак келип, азыр кандай кызмат кылып атсак ошондой кызмат кылып берип коелу да. Анан бүгүн эмне дейбиз, ушул жалпы байгелүү орундарга иликтен спортчуларды баарыңыздарды куттуктайм. Байгелер кут болсун. Анын ортосунда Ташкентке путевка утканыбыз Аксылык Майрамбек туткуусу менен Таке досубузду да куттуктайм жүрөктөн. Дайыма ушундай ийгиликтерибиз көп болсун. Анан оюндар бек айтмактуу чындыгында өсүп атат, дайыма эле ушундай жакшы деңгээлде болуп жүрө берсин. Жалпы Токтогулдун жигиттеринин атынан баарыңыздарга салам. Дагы бир жолу рахмат силерге. Ассаламу алейкум, досторым. Жалпыңыздарды бүгүнкү шернигер менен тойлор менен куттуктайм. Мынтип чогулуп отурушубуз өзү бир чоң бакыт. Мен айтайын деген достор, могул кээ бир балдар келбей калган. Хадисте келет, Аллах үчүн дос болгондор акыретте 3 түрдүү адамдардын бирөөсү, эң биринчи бешикүүчүлөрдүн бирөөсү болот. Иншалла убактыбызды, акчабызды жол басып келген ушул курмандык кылтабыз, акыретте баарыбыз бейиште да ушул болуп, 92 биринчи болуш насип кылсын. Баарыңарга Алла разы болсун, үйлөргө бактылуулук. Нокендик кичиндерге Алла разы болсун баарыңыздарга. Ассаламу алейкум, амансыңар достор. Дагы бир жолу жолугушуп турганыбыз үчүн кубанычтабыз. Ушул Нокендик достор чоң ыраазычылык, ушунча элдик күтүп башын бириктириш да кыйын. Көп жерге караганда ушул Нокен менен базар коргондо адамдар көп болду окшойт. Рахмат силерге ушунча сыйлап чакырганыңарга. Уткандар, күчтүүлөр, утуңар кут болсун. Ассаламу алейкум, жоролор, достор. Чынында кедик жигиттерге тилек, Алла разы болсун. Бул нерсени өткөрүш өтө кыйын. Мындан бияка дагы эми арабыз, достугубуз, белбелибиз жогорулай берсин. Түшүнүп турам, өткөрүш кыйын. Не дейбиз жигиттер? Достугубуз эч качан алыстабызна, ар болбосун.
Assalamu alaikum jigitler. Bana Allah razı olsun. Ben bu nerseni ben bir nerseni düşündüm da. Şu amirsaplardan mehneti öte sonun küçtü ekan da. Allah razı olsun amirsaplarga. Şunday. Bu sabır kılgan öte mutlu sabırlı talep edirken da bu nersesi. Her kimden özünün karakterleri olur ekan. Her bir karakteri menen süйлөшүңүз экен. Her bir adam menençe karakterini taap. Şu amirsaplarga bir жол разышылыгын айткым келет. Силерден Allah razı olsun. Анан калган биздин досторубуз жерде нокендиктер ушунча туруп бердиңер. Allah razı olsun силерден. Бардык нерсени Алланын разычылыгы үчүн кылган эң жакшы нерсе да жигиттер. Ошон үчүн досторго дагы жардам бергенде, досторго поддержка бергенде сөзсүз Алланын разычылыгы үчүн беришиңиз керек экен. Ошону сооп болот экен. Эгерде де досуңдун жардамын сурап барсаң көңүл үчүн, сен күнәкар болуп калат экенсиң да. Ошого Алланын разычылыгы үчүн барып жардам берсең, сенин баскан кадамдарыңа соо берет Алла Таалачы. Ушул отуруштарды Алла Тааланы мактап, улуктап отурушуңуз керек экен жигиттер, Баарыңарга Allah razı olsun жигиттер. Ушу амирсап досторума кичине белегим бар эле, ошону берип коеюн дедим. Tilek Ağacaka özünün atынан amirsaplar üçün belekleri kamdalgan, belekleri kut bolsun deyli urmata amirsaplar sizlerge dağı. Bileğinizler kut bolsun deyli. Rahmat arasını biliriz. Paketin içinde ne var ekan deydi, aytib qo'ydi. Eshikka chiqqandan ko'rsatar ekan. Jen gruppadan yozib o'tgan suratga tortib içinde ne var ekan. Bundan 273-gü Taşkentke Pitovka dayarlangan, andықтан ошол жигиттин дагы өзүнүн кызматын сыйлап, могул жигитке, могул Instagram баракчага подписка таштап коюшуңуздарды сунуштайбыз. Колдон келсе, uğur gelmese Baymurас Holding Instagram'a girip hazır ele oturgan yeringizlerden подписка таштап коюшуңуздарды суранабыз. Ошол боюнча дагы Ташкентке жолдомо боюнча консультация сурасаңыздар ар дайым телефонго жооп берет. Ошол жерде телефон номери жазылган. Сиздер дагы ар бир инсан ар бир ата-энесине билет кылса болот. Özünün ömürlük jары менен өзүнүн бала чакасы менен барып ойноп келсе болот. Эгерде ал жерде канча сом деп билетти акчасы полный жазылган болсо, сиздер 92-лер үчүн ошол жерде 20% акция. Ошону дагы жарыялаган. Ошол досуңуздарга ыраазычылык билдирип, Baymurас Holding Instagram'a кирип бул баракчага подписка таштап коюшуңуздарды суранабыз. Ramazanlanan rayonlar şehirler arasında ötkörülgün 100 metre aralıkta Çurko Menteş'inde 3. orunu eğilgen için Toyçiyev İskender 3. orun. Ol cevap veriniz. İskender Mırzağa. Arda Kırma tanınız yine. Patriot jigitler gelecek tek durup kalar üçün boyu kalar üçün dolu atameken Atatürk degen çıktı panca derbirinde betem kalar Ciliden can beri kalar çürükün teleman beri kalar Birine oturanday indi ağabeyim yaşıyor Ушундай эле Арда Грамата менен 100 metre aralığa Çurko 2. orunda eğilgen üçün Muhammed Aliyev Melis Arda Gramatası menен sıylagat. Kol çabuk başlap ağız genizler. Kalar üçün dayı, kalar üçün dolu Atameken Atatürk degen çıktı panca derbirinde betem kalar yerine Kol çabuk Birine tuğanday indi ağabeyim yaşıyor cana uğranda Allah'tan güçlü en çürük gelen namasına bekel yerine bire alar bir çürük çelim çürüğü talarlar benim çürük var Can ошондой эле
birinci orunda eğilegen üçün. Kimden atadılmaz ortalığa sevgili etkanda kol çağıp başlap turalı birinci orunda eğilegen üçün Jomatoğlu Tağlaybek Arda Kramata menen seylenen. Aksamay basay! Kalar uçun dayı, kalar uçun dolu kata meken, ata çok degen, çıktı banca derlerinde. Canaşındaydı. Birinci orunda eğilgeni üçün 100 metrege Turku boyunca jengүүчү 2 күндүк Ташкентке Питовка Тағайбек мырза. Ай, шашпайсыз, мен bir нерсеге түшүнбөй атам да. Могул жерде ресторанга келгенде ошонча жигит келди, мен bir нерсеге азырдан түшүнбөй атам. Келип катуу исе кечирип коюла, бул жигиттер менин досторумдун арасында досум. Чолок биринчи орун алганы карагыла, Чолок. Караңыздар, Чолокту калганын эмне кылып аттым билбейм. Азаматсыз берип болсун, караңыздар. Мен түшүнбөй атам, ушунчалык жокпузбу? Ушунчалык. Жана ошондой эле кол күрөш боюнча 3-чү орунда ээлеген үчүн Аксы районунан Калчабеков Сумсарбек мырза Арда грамотасы менен сыйланат. 3-чү орун. Seylerinizler kutlu olsun deyle. Kol güreş boyunca ikinci orunu sıylaganımız için Bazarkonu rayonundan Egenberdoğlu Bektor Mırza Arda Gramata menen sıyla. Kol çağırdaşta turabız yigitler. Kol güreş boyunca ikinci orun Bektor Mırza. Ушунда эле Arda Gramata kol güreş boyunca birinci orunu eğilgeni üçün Aksı rayonundan Abdurashidoglu Mayramek Mırza Arda Gramata menen sıylanat. Kol çağıp koşuyoruz. Jana ошондой эле Ташкентте Питовка. Patriot jigitler gele жатат тек туруп алар үчүн эйик калар үчүн улуу ката мекен ата журт деген жетет банча дербириндик бекем алар Майрабек могул жерде сен айтканда жана сен кетип атканда кол чаппай калышты. Булардын оюнда Ташкенттикилер булар эмне кылат экен деп ойлоду да. Ошого кол чаппай калды. Кол чаппаңыз жигиттер. Биринчи орун Питовка. Майрамек 100 метрге көрөсүң бир тамай менен. Чолок отуруп алып болсо эле. Анан бизге дагы бир сунуш түштү. Майрамек талай Питовка алгандар телефон номериңиздерди калтырып кетесиздер, унутпайсыздар. Arkan tartı boyunca Arkan tartı boyunca 3-cü orunda eğilgeni üçün Taşkömürük komandası Arda Gramata menen sıylanat. Arkan tartmay boyunca Taşkömür komandasına kol çağıp koşta tural gelingizler belek alağınızlar. Arda Gramata 5 bola 5 önünüzde de gelingizler.
jigitler gene jatıp tek durup alar üçün bıyık kalar üçün dolu katam eken ata jurt degen jetedi bançerler birlikte bekem alar elinden kirinden can veri alar çürük önlere man veri alar birbirine tuğanday eni agatın. Ушундай эле Ардак Рамата арткан тартмай боюнча экинчи орунду ээлегени үчүн Нокен району Ардак Раматасы менен сыйланат. Келиңиздер. Jigitler gene jatıp tek durup alar üçün bıyık kalar üçün dolu katam eken ata jurt degen jetedi bançerler birlikte bekem alar elinden kirinden can veri alar çürük önlere man veri alar birbirine tuğanday eni agatın çökü jana uranda. Ушундай эле аркан тартмай оюнунда биринчи орунду ээлегени үчүн Базаргоргон району биринчи орун Ардак Раматасы менен сыйланат. Кол чалып баштап туралы. Базаргоргон. Аркан тартмай биринчи орун ээлегени үчүн Базаргоргон командасы. Базаргоргон району. Birinci место. Жумок бергенде тапшырган. Olçakoz Gumok Nurbatı. Bazargorgon kol çalıp başlap turabыз жигиттерге. Жеңүү үчүн Gumok болсун дейли Базаргорgon командасы. Kubok birinci место arkan tartışmay. Voleybol boyunca 3-cü orunda iyilegen üçün Suzak komandası 3-cü orunda iyilegen üçün voleybol boyunca gelingizler berek alыңыздар Ардак Раматасы. Olçak başlap turалы. Suzak komandası 3-cü orun. Jigitler gene jatıp tek durup alar üçün bıyık kalar üçün dolu katam eken ata jurt degen jetedi bançerler birlikte bekem alar elinden kirinden can veri alar çürük önlere man veri alar birbirine tuğanday eni agatın çökü jana uranda albakanlar güçlü el çürük kelet namasına bekel yerine direk alar el çürük çeli üçün büyük alardı kalbini. Suzak'tan 4-3 orun alıp oynayışa 4-3'e çıktı. O bir gol çarpı oldu küçükler hemen değiştiler. 3. orun mutlu olsun deyle. 4-4 oynayıp oynadı anamazlar. 2. orun voleybol boyunca Bazargorgon komandası Ardак Рамата менен сыйланат. Bazargorgon gol çalıp başlap kaldı. Voleybol boyunca 2. orunu iyilegen üçün. Jigitler gene jatıp tek durup alar üçün bıyık kalar üçün dolu katam eken ata jurt degen jetedi bançerler birlikte bekem alar elinden kirinden can veri alar çürük önlere man veri alar birbirine tuğanday eni agatın çökü jana uranda albakanlar güçlü el. Gelingizler kutlu olsun deyle. Dagı da olsa voleybol boyunca 1. orunda iyilegen üçün Aksı komandası 1. orun Ardак Рамата жана Gumok менен сыйланат. Olçak başlap turалы. Эң күч менен жигиттерге ийгилик каалайлы. Белектер кутlu olsun deyle. 1. orun жаныш менен Gumok. Jigitler gene jatıp tek durup alar üçün bıyık kalar üçün dolu katam eken ata jurt degen jetedi bançerler birlikte
жерде қатып болыңыз жігіттер. Құрметті Ақсы командасы, білегіңіздер құт болсын. Кубогыңыздар құт болсын. Волейбол бойынша мықты чабуылшы сіздердің шамды қолшапыңыздар менен Қошбайұлы Жалал мырза ардақ грамота менен сыйланат. Қошбайұлы Жалал мырза мықты чабуылшы волейбол бойынша. Patriot jigitler gene çatı tek durup alar üçün ayır kalar üçün olur. Жалал мырза бар ма? Жалал мырза. Қошбайұлы Жалал мырза. Шеріктер болса келіңіздер алып қойыңыздар. Қолшапуыз мықты чабуылшы ардақ грамотасы менен сыйланат Қошбайұлы Жалал мырза. Жана ошондой эле волейбол боюнча мыкты оюнчу Камчыбеков Нурлан мырза сыйланат ардақ грамотасы менен сыйланат. Üçüncü orun Kiçi futbol Olcak Atralı Patriot jigitler gene canı tek durup alar üçün ayır kalar üçün olur. Katam eken Atatürk degen Cetudu bançakler birimlikte Bekep alar elinden elinden can verir alar çin çürüp ötterin an verir alar birbirine dolanlar indi. Дагы да болсо Кичи футбол боюнча экинчи орунду ээлегени үчүн Ташкөмөр шаары экинчи орун ардақ грамотасы менен сыйланат. Ташкөмөр келиңиздер. Patriot jigitler gene çatı tek durup alar üçün ayır kalar üçün olur. Katam eken Atatürk degen Cetudu bançakler birimlikte Bekep alar elinden elinden can verir alar çin çürüp ötterin an verir alar birbirine dolanlar indi. Agatın gücü bu cana uğranlar Agatlar güçlü el çürüp gelet namusuna bekel cerin direk. Çoğulgula çoğulgula Келиңиздер құт болсын дейли. Экоңор отургула. Кичи футбол боюнча биринчи орунду ээлегени үчүн ардақ грамотасы менен Токтогул району сыйланат. Биринчи орун ардақ грамота жана кубок. Колчаков жигиттер. Биринчи орун Токтогул. Patriot jigitler gene canı tek durup alar üçün ayır kalar üçün olur. Katam eken Atatürk degen Cetudu bançakler birimlikte Bekep alar elinden elinden can verir alar çin çürüp ötterin an verir alar birbirine dolanlar indi. Agatın gücü bu cana uğranlar Hormatly Toktogul komandасы биринчи орун кут болсун дейли, кубогуңуздар кут болсун дейли. Çoğulabız kişiler batmaya kaldыңар. Кичи футбол боюнча мыкты коргоочу Кубанычбек уулу Купили мырза сыйланат. Мыкты коргоочу азаматтары келе болсун дейли. Кичи футбол боюнча мыкты чабуылчу
Asanbekov Jetigen Mirza sıylanadi Arda Gramata bilen. Bo'ldi. Kechi futbol bo'yicha mıqti darvozachi Mamadov bir gol chop bo'lgani reyslar. Mamadov Mıqti Xushtarbek. darvozachi. Buzdi. Gol chop boshlab turadi. Mıqti darvozachi. O'yinchi Patriot jigitler geleceğe tek duru Kalar üçün ayır, kalar üçün dolu Atameken Futbolist qanchalik mıqti o'ynasa dağı darvozachi to'sib qo'ysa, bizning o'shancha minut oladi, tubanlar. Aniqdan buni aytganimning sababi, men bunda o'zim 92lar bilan men o'zimdan darvozachi, buni o'shancha darvozachi desinglar, men ol kollega ekan, azamasdan o'sha yigitga birda olacaqmizlar. Mıqti darvozachi uchun. Patriot jigitler geleceğe tek duru Kalar üçün Hurmatli javob talabilar, sizlardan shonli o'lchovimizlar bilan oldingizda chaqira turgan inson Jalolobod oblasining 1992-yilgi do'stlar orasida intimoqlikda do'stlikda Dang'azalagan rayonlar shaharlar orasida o'tkazilgan o'yin zo'q me'teshga mıqti demirchi Jo'g'org'i darajadagi sponsor jeki ishkar Alikul oğlu Ularbek Mirza sıylanadi. Sponsor deganlar bilan o'chaqda bugun kechangizlarga o'zgacha sponsor bo'lgan yigitlarimiz. Dağda olsa mıqti demirchi Mıqti sponsoru Kompaniya Zoloto Seligar Avtomexanik Sizlardan shonli o'lchovimizlar bilan Arda Gramata Aliyev Almazbek Erkinovich Demirgan o'lchovlar bilan Arda Gramata bilan siylanadi. Mıqti sponsor Jana shundayli dag'ida olsa mıqti demirchi. Sizlardan shonli o'lchovimizlar bilan sponsor Osmonov Dastan Mirza siylanadi tubanlar. Bir o'lchov bo'ldi Dastan Mirza. Mıqti sponsor Dağda olsa mıqti sponsoru, mıqti demirchi. Egimov Adret Mirza siylanadi. O'lchov bo'ldi yigitlar mana reyslar. Demirchilarga o'zgacha rozilik bildiradi. Şarı çalalamak Gülüktün sayınca şarap Gönlüday berücü Yıllarım sana Hurmatli bugungi jeyni boshchilari, dag'da olsa mıqti demirchi, mıqti sponsor Aytor jeki ishkar. Sizlardan shonli o'lchovimizlar bilan Botirbekov O'mirbek Mirza siylanadi. Sponsor tubanlar. Bugun zavod bosidagi Hurmatli bugungi jeyni boshchilari, Tog'im tumandagi Arda Gramata Oso Boyimraz Holding turistik kompaniyasining boshchisi, Aytor turistik kompaniyasining negizlovchisi, turistik kompaniyasining boshqa direktori Mamatajijo'lu Husayn Mirza. Qo'lchavoz
Жана ошондой эле бул Үсен мырза туугандар 2 жеңүүчүгө Ташкентке питовка болду туугандар. Ошол жеңүүчүлөргө спонсор болду. Жана ошондой эле өзгөчө спонсорлор көрсөттү. Ошол жигитке да бир асылык билдирүү болчу. Болуп ана дейсиздер. Питовка уткандар питовкаңыздар кут болсун дейли. Мыкты Кулам Кадыр уулу Кадырбек мырза ардак грамота менен сыйланат. Мыкты демөөрчү, мыкты спонсор. Сиздердин шамды кол чабыңыздар менен Сайбеден уулу Ырысбек мырза ардак грамота менен сыйланат. Кол чабып коюңуз жигиттер, каршылык болбосун элеметтер. Сайбеден уулу Ырысбек мырза. Мол спонсорларга мен ыраазычылык айткым келди. Катуу эсе кечиресиздер. Спонсорлар келип ардак грамотаны алып атканда карасам, караңыздар, спонсорлар мына досум келсең. Катуу эсе кечиресиздер. Могул жигиттер турушун караңыздар, менин турушумду караңыздар. Мен мындай жерге мындай форма менен мындай тамада болуп, мен бир жерге спонсор болгон эмесмин туугандар. Караңыздар, бир асылык билдириңиздер. Бир түрлүү табыл чыгыңыздар. Жалпы спонсорлор үчүн. Жалпы спонсорлорго айтар элем. Тапканыңыздарга жаратканым береке берсин. Бүгүнкү күнүңүздөр эмес, эртеңки күнүңүздөрдө берекелүү болсун. Ата-энеңиздердин батасына алган жаштардан болуңуздар. Спонсорлар уул кызыңыздар эч убакта оорубасын дейли. Ата-энеңиздер эч убакта оорубасын дейли. Ата-энеңиздер сиздерге туура тарбия, жакшы тарбия берген, караңыздар кандай спонсор болуп атасыздар. Моундай элге, моундай биримдикти өткөрүү үчүн өтө чоң даража керек. Өтө чоң каражат керек. Оларга спонсор болгонуңуздар үчүн урматтуу спонсорлар, сиздерге жаратканым ыраазы болгон болсун. Мен ошону айткым келди. Чындыгында мен моуду өзүбүздүн досторубуз билет. Алды бир тойго чыкканда алды 35 миңге дагы чыгып коем, кечинде эле, шамдан кийин эле. Бирок мен 35 сомдук мен спонсор боло элекмин. Урматтуу спонсорлар, дагы бир жолу жараткан ыраазы болгон болсун. Спонсорлорго бир урматтап бир дүрдө кол чабалы дейли. Бар болуңуздар. Geçiriz. Anan sizlerden aldığınızlarga bul jagı Жалалабадтан, bul jagı Токтогулдан, bul jagı Алабуга Чаткалдан чейин келип отурасыздар. Алдыңыздарга жакшы давамlı тартуулаган. Сиздердин алдыңыздарга жакшы ишин тартуулаган биздин өзүңүздөрдүн араңыздардагы досторуңуздардын бири Өмүрбек мырзага мыкты болур бир дүмрөдө кол чабып коюңуздар. Жараткан ыраазы болгон болсун дейли туугандар. Тамактар кандай болуптур? Могул жигитке. Ачык эле айткыла, тамак жакшы болгон болсо кол чапкыла, тамак окшо койгон болсо кайра баштан кылдырып бериңиз иштеп коюңуз. Өмүрбек ыраазы экен да. Жакшы жасапсыз, азаматсыз. Үй-бүлөңүз менен бар болуңуз дейли. Урматтуу бүгүнкү жыйындын ашчылары, сиздердин шаңдуу кол чабыңыздар менен алдыңыздарга чакыра турган Сузак командасынын башчысы Амир Сабы ортолго келип берсеңизди суранабыз. Сузак кол чабып болду. Эстафета уча Сузак командасында. Жалалабад шаарында
алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Жігіттер, не дейміз? Біз қолдан келишинче әрекет қылып, жақсы деңгейде өткөрүп берген әрекет қылдық. Бізден өткен болса, кечирим сурайм баарыңардан. Кемчилик болгон болсо, билип-билбей урушуп, катты сүйлөгөн болсо, кечирим сурайм баарыңардан. Эми бул биздин достуктун, ынтымактын бир эмес экен да, себебин билишибиз керек экен да. Ошон үчүн бул дальше болуш үчүн биз ушу досубуз Манаска ушул учагды тапшырайлы деп чечтик. Ассаламу алейкум, дагы досторум. Буюрса бүгүнкү спорттук мелдештер бардыгы жыйыны жакшы өттү. Алла разы болсун. Кийинки шерине буюрса Сузакта иншалла күтөбүз. Бирок ага чейин биринчи республикалский шерине өткөрүп алсак, андан кийин Сузак күнүн белгилеп чакырабыз. Барыңарды күтөбүз. Мындан да көбүрөөк 92-лерди жыйнаган аракет кылайлы жигиттер. Алла разы болсун барыңардан. Жана жана Амир саптар чыкканда жакшы эле сүйлөп аттыңыздар, учан алганда уже сәке тетрей баштадыңыз. Окуйнолор расходко төтөлдү мынданасызбы? Аны тилектен сурап билип алышым. Тилек мырза, расходтон кутулушуңуз менен, урматтуу Амир сап расходко төтөлүшүңүз менен. Учак болсун. Учак өтүп болсун дейли. Байқады, тура тапанға менен 1000 сом приз. Емемнені байқады. Емемнені байқады. Амир саптар ыры кесені баштап берден ошолу байқауады бар. Моңғара бір болжау қоз кеміз. Ыры кесені емес, біз насаат кечесін баштап береміз. Иншалла. Бәрі жоқ, ассаламу алейкум достар. Қосақты қайғы жоқ, шаңды көңілді отыразармы? Елі жігіттер, баяғы ұлы аталарымыз айтып өткен мазмұнды, шындай жүректі қозғалтқан ұрсақтар бар екен. Ошаны атқарып бергенге әрекет қылайын, иншалла. Өзісін дежурнелер болып қалғашып болса. Жалпы ақсылық жігіттердің атынан, барыңыздар қалап қойыңыздар. Арыстанбек атамыздың алты саптары деген шығарма бар. Ошаны есімде қалғанша атқарып береміз. Сай-сайдың ғана башыңа санамдың ғана айтсам ғой ыр бұлбұл адыйны кетер оқшодым менің санатыма айтар ғой кім болғыр өзіңдің көркі тал болот өріштің көркі мал болот үйдің көркі қыз болот аштың көркі тұз болот терінің көркі сый болот өлінің болот айланайын ел жұртыма менің арманыма қайтар ой кім болот Ошол бир гана дүйнөңө шумжалган Алладан буйрук келгенден ананандан бир качып эйгим калган Күн тегерек сабы жок күнчө жылдыз табы жок экөөнө бирөө өткөн жок экөөнө бирөө да жеткен жок Өткөн bir işke düşman yok Kantem ölümden ağır oy düşman yok
Жақының ғана менен Dolaşma, öndüz bir ғана dolun ey dolaşma. Oğuzundan çıkan sözüne zoğulanıp uçsaktan gelmedin sen adamsın elden çıksan oy camansız. Kabarın günge gitsen de yıldızga kolun jetsen de yaratkan bündüğüne sübüt koluna da ötse de elmeden sen büyüksün kan temelden bir açıksan oy giyiksin. Көптөрлөрдү аянча сактап эстен чыгып Saysaydın ana başını yıkır bulur. Şoğunan? Yok olma şoğunan. Amir sahip çok rahmet rasını biliriz. Sizden de bala çakağın zor olasındaydı. Amir sahip. Yoo Amir sahip. Buradağın Amir sahip. Kirek atın. Molla Gazi Mırza. Söz gezege. Kayradan ele bizden ağacakız. Tilek Mırzaga mikrofonu uzatağız. Janaşan ele urmatlı meymanlar. Bugünkü oyun zoğuqlar üçün, aldığınızlarga jayılgan şirinlikler üçün, dağımlılar üçün karşılık yok, razıyız degen bolsoňuzlar, uyuşturgan Noken rayonunun jigitlerine bir razılık bildirip bir ol jawabыңыздар gana deysler meymanlar. Hurmatly Noken rayonunun jigitleri razılık bildirip uyuşturduğu Janaşan ele ağacakız mikrofonu uzatağız. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. 92'ler, barыңардан Allah razı olsun. Şu Allah Taala kırsıt palaketlerden var nemelerden saklasın. Daima жақсылықтар болsun. Şu dostluğumuz hiç kasan üzülbösün. Daim birbirimizi görgende gülüp jaynap. Allah Taala aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, her bir jılmayı bu sadaka deydi. Birbirimizi görgende daim jılmayıp, gülüp, uçuraşıp жүрөйлөр жигиттер. Barыңарга Allah razı olsun. Куш келсиңер. Дагы bir жол кечирим сурайм барыңардан. Allah разылыгы үчүн. Келген канамыңарга разы болгула. Ошондой эле жигиттер. Мына Нокенин 92'leri, Nokенниктер. Ушул жерде putqa put bolup, kolga kol bolup şekil turduңар жигиттер. Sen barыңарга Allah razı olsun. Үй-бүлөлөргө ден соолук, чындык. Allah razı olsun barыңарга. Дагы bir жолу силерден Allah razı. Дагы кечирим сурайм. Allah razı olsun barыңарга. Куш келипсиңер жигиттер. Жалпыңыздарга ак жол каалайбыз. Аман эсен жетип алыңыздар. Жакшылык күнүңүздөр көп болсун. Араңыздар көбөйсүн, эч убакта азайбасын. Жайылган ак дастархан ардайым алдыңыздарда жакшылыкка жайылып жүрө берсин. Ак жол каалайбыз, аман эсен жетип алыңыздар. Noken rayonунун жигиттерине ыраазычылык билдиребиз. Анча мынча кемчиликтер болсо кечирип сурайбыз. Белек уткандардын белеги кут болсун дейли. Нокенниктер кетпей тургула.